Bosan ya, nelpon Diko. Lopet lagi. Halo kau di mana itu? Ambo di SD gini nah. 3. Ngomong apa kau ini? 3. Pantai doang. Des. Anjing, lo ngomong apa anjing? Buntu mah enggak dam. 3. Lu tunggu di situ ya, gue kesana sekarang. Iyo, mau tunggu sih kau. Oke, lu panggil kawan lo banyaknya sana, gue kesana sekarang. Di, kau di mana? Aku lagi di Merano. Di capek main di. Ambo kari Tanjugang ke di SD. Iyo ambo kentin kini. Ah, itu dia. Ah, itu dia. Nindi siko di. Apa? Ambo kari Tanjugang. Enggak. Bekon tali di boe. Arul, di mana kau nih? Aku di gang nih Hen, ngapain? Nah, aku sana sekarang. Kau tunggu ya situ, oke? Iya. Ayo cepat. Motor nih pun. Ini dia, ya, Arul.